Assam State Journalist Union West Karbi Anglong aro hinpen Pius Hajarika Pherangkia phan kelang pondre maputhak kachisonga jaimek kedeng Nili bahawar kaching thura sai kedeng pondo anta petang serak popu MSC Pabitro rong pia hinpen lamchak kachipipon Karbi Anglong arlo Star Sunday pacheton dunsi along Jisu phan ke kroy pon atum Star Sunday katalon pon Kardom pini prime time thanbang pini limalin timung pi nonar jik tha bertang ton pen Pini anerlo porphai sira chitim malom Assam State Journalist Union West Karbi Anglong aru kedam tang ni thoma prang BJP MLA Pius Hajarika Pherangkia phan kether mate kelang rema phuthak pini West Karbi Anglong kherunia long kachesong pon ajai mek dengpon lapen pini Assam Police IG phan Prabjin pen labang sop phuthak ketar lip lapen adai ke dobang phophan kangsai ponang jipu Kapanong isi Pinpura lota Kheruni Police Station Officer in charge Pawan Kalitari deng Pinpura lo setami Pajirdam. Kheruni Panjoram Kathar 365 News India. Ziami Hokolu Posim Karbi Anglor Khangbari Hokale একত্রিত হৈ পলাই অৰ্থাৎ অসম ৰাজ্যিক সাংবাদিক সন্থাৰ উদ্যোগত আমি খেৰণী থানাত সকলো উপস্থিত হৈ পলাই যি যোৱা ইংৰাজী 1 এপ্ৰিলৰ দিনা জাগিৰোডৰ যি আমাৰ সতীৰ্থ নজৰুল ইছলাম আৰু তুলসী মান্তাক অসমৰ মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পিযুষ হাজৰিকাদেৱে যি টেলিফোন যোগে তেখেতসকলক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিলে সেই সন্দৰ্ভত আমি আজি অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান মহোদয়ৰ ওচৰলৈ খেৰণী থানাৰ জৰিয়তে আমি এক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু এইখিনিতে মই কওঁ যে পিযুষ হাজৰিকাৰ যি কৰ্মকাণ্ড এগৰাকী সন্মানীয় ব্যক্তি আইন ৰক্ষক তেখেতৰ মুখৰ পৰা যে সাংবাদিকসকলক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে সেয়া অতি দুৰ্ভাগ্যজনক অতি লজ্জাজনক সেয়া আমি পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সাংবাদিক সন্থা অৰ্থাৎ অসম ৰাজ্যিক সাংবাদিক সন্থাৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক তীব্ৰ গৰিহণা প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু আমি দাবী কৰিছোঁ আজি স্মাৰক পত্ৰৰ জৰিয়তে যে পিযুষ হাজৰিকাক শীঘ্ৰে অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আনহাতে সমগ্ৰ অসমৰ সাংবাদিকসকলক নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিব লাগে চৰকাৰে এনেধৰণৰ আমি তিনিটা দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু যি জাগিৰোড থানাত এজাহাৰ ৰুজু হৈ আছে সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিত তেখেতক শীঘ্ৰে আটক কৰিব লাগে অসম আৰক্ষীয়ে গতিকে এইখিনি আচল কথা আৰু মই পুনৰ কওঁ তেখেতক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ Bharodet piangkang kachingthur pon bomasonsi nili bahawar setami kachingthura sai nang palelu puwoi phit setami kapetang pon pe pinang anasai do pu chinisi puthot saya mukha kapetang lapen asaya mo akimitawan popu pini nilip MSC Pabitro rong pia hin pen lamchak chepitekang Pinpur pon me nili bahawar ningkan ke baprang pen pangbar dam lote pinang an kachingthura sai klem pon bom lo son thek pon long labang song bong sen gravel tami Towar kapinaya phan kachisik pon tami thek pon longlo aduntu 10 bedet hospital tami kimrang pon po kiso joy kepen kachelang pon ja phan puta MSC rong pia hin pen lamjai tekang lapen towar kaselam pon asai se tami prabjin pen petang pon po puta pherangkia phan thanang pachini dun Nilipen Mosasteron 365 News India Pasengkan itu Indonesia lah, mana berikan sosial perang. Berikan sosial itu lah itu anda patang lah. Mana pengasar pen. Pengasar, raming kilo, gudam terang, ke pingkating ti, saya lah itu orang lah before lah berikan yang dia tu hedi lah itu orang lah patang lah. Kapre itu mana hedi? Ini kalau tuan kontraktor dompu bang bil long lelang masih patang hadat bahau masalah. Oke, kam klaim deh si bil long ini lagi, bil si pemerang kali. Kam klaim deh tang erlo putang tu engineer tu lang po, as per report engineer tu penjong si oke kam cok lo putang, ansi bil proses tamli. Masodak pipilos. Deh si kam klaim ni pemerang lagi aron kali. Masodak pipilos ada tu planning bang ka. Development of training bang non kolamati long Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Girls Higher Secondary School Central School election apilu patang de laso school la sanction construction sanction ko then 10 bedded hospital kolamati long setami laso already land allotment karto ko ipithailo laso 10 bedded hospital setami
after election la putang te la so hem ki kim je pan construction ke chengi pan sanction nang pipo si la hai lo la penitum non BBDC tower bang ke sanglang hat pen silunijan la bang ke already claim bom lo la pen sanglang hat pen di huri bisan CPDM dike another 10 kilometer la sitame election na pilu putang te already estimate DPR ready tang lo election na pilu pan la so tower sitame CPDM tower sitame Pini bhomkuru arani jisu aphan ke kroyatum ingthirvet arani hokpon si pirthedang jisu aphan ke kroyatum katalon pon asonsi karbyang longar lota along katalon pon thekdun long jisu kristo thiet pen puthot ingthirjin pen karjonggang thirmansi muni daphan kathyang atowar ke japon arani lo pusi pini bhomkuru arani star sunday talon pon bom lapuson thak si pini koilamati baptist church ke sengpon suri krener kebra throk kebrai si aningkana longta pini alira champen Easter Sunday talon pon lapen HBI Theology Graduate Moses Teron na hinpen arna malam than tekang si kachetong duna rata tumaphan aning parong pon lapen aning papi tekang Nilipen Moses Teron 365 News India Pinia berta kalapuan sekang ton iklo arni kemi kardom